Bolong Komaje Higher Secondary School Patsua Klamalong Congress Asong MP Gaurav Gogoi helikopter pen nang kisun. Dal dari ahawar arat atun kisung aputak herang kiamai kita. Kaudong don marli, pini karbedelinus prime time along paneli thare bono singti non bertang ton pen arju panik tha. Pini ni phai inkoira troksi por phai kep apon malong pen dal dali ahawar arong rong krehini arat chingrom si SJB GB anparta rong arat atom pen pherang kiamai padupon. Dal dali arat rong krehini chingrom si bangsomai jasemet pen kepapon. Lake Aprang Council long lok pen non pu anta kaching thur asai amuk kilang kepanu puk ajoini si. Kepada ko si SGB Burahan se Lachit Rabha GB atau Monsing Timung Arong Along Ninje Pon. Labangso ahawar kabiason jase metpet Towar Kijunalang School Police Station lapet Medical Sub Center hei hui si Jokpon. Labangso akenang sot hei hui nang palele liputang te Kebang Jilang MEC ke rong thongkep doan arat atun thurpak se akhir ingtang rakpen kacesong doji puta therang kya thengno Ninje Pon. News report Rajiv Rongpin. Dulia habar milimen burahan se sorgar kambra militum tinidak timuarong open state alok mitum dokabi mitum rongasa sorgar kambra en BGT atum penitum kating pile jethani nang tu kanang hangkela peloje mitum dodulia habar nitu ho 52 pen Karbiang long district long lo pen itu kahilo bingali di pen daswada ke kilometer ke ang bong itu non puta atau anu tu na chinilo di potar tu kute na chino ke tigiting tabang pilu MP tu ndang bang lo MLA tabang lo nitum la ke dake tu parkelam puti nitum ke partio pan puti non nitum ke puyi babang la polo je nitum non ke nang sot ke nitum nombor si abang ke la toa nombor ini nitum kinai bangke nombor ini ke nitum ke la nombor ke thom bangke nitum pilo ke nangpo lake nitum yokla thelong solo nitum lake medical sub center abi la pun nong puta wela pensi bangke isitona thana nitum di pupen sadak helupi mo pene pusita nitum dhonsui damna ko di pudamna ko iti apen ko si nitum ko do tulelo nitum la bang ako nitum high school Doduli high school ni tu 19 82 mio 83 mio na sopene tu tak bilu no puta government na por pipi bita singling tu alang di fan putu no na sobat alang di atam ki juji dok dok mat alang tanang rak tetel no nang di emine nota tu bomlo ni tu la ke son pupe ni tu ke dake Karbiang long posita ni tu MDC da do produk di pusat da do prang pupen hasung da do konjul hak jang da do sultan ni tu ke dak dolu e pham dake dak dono kuti to itu Karbi Dimasa Garo Nepali Adivasi kote do pita ni tu mason development na Niphai ingoira trok therepo chiklo den arong ahithialong Congress asai hem akimi hawar kihat LSA a candidate Sonjiv Teron arideng pen ing pupon labangso amai anikang sam porphai porpensi chengpon mailong alhiaman pen kachetong dun lakha krener kep hawar kihat pen kachetoy dun Sonjiv Teron abarin PM Asuk Teron lapen bangtharo amuluk chetong dun si ardik tidun lapen BJP anong klembang kubang khiatum tak BJP pen COC Congress anong cepok don renti Karbiang long ke long din ke Congress si hayat do puta therang kya thanta chinipon lapen arunodoi sitame BJP pen ke arunodoi atangka tangka suri ke thongsi piponchot Congress asorkar le nangkele lotangte arunodoi atangka ta tangka suri troksi atangka sitame bengalong thaponji puta mailong thanpon Karbede denu sa therang ke longbamon rong thar lapen rajebe Congress avalu busi tuku tapi ni bangklang dalam pra 150 jen ang tuan se 150 jon gala bangklang ke kapasi banglo kasi BJP bhan ninge dok de aproman klang dalam non la 1 April ni bangke dengong polisi no bangke BJP bhan dak bidai la
Kibidaya karon ke lahalo de BJP pen non bangke ningkan foka che chak isi scheme ta success si ekta ta long le muni tu job card pen danglok hem pen danglok kapre beleg lo arlo asong tumhan ke hem pen people pucho bai den haile general people phang se pucho bai hedem ase non bang ta kapre akam avelo job card sob card ai ghor ki digale lo muni ki cholo lagi jong le ane BJP tunge helicopter lakh ta kewar pen kapre ka avelo nasiri se klang daglo BJP bai lo Congress bang ke welcome lo Pinyada porphai sirkep apon malom pen rurang sina sarpo odram hol rulang so along karbilamet amai pen patil pipon karbilamet koru karbilamet amai anong e kepajer amai padopon labang so amai long karbilamet amai phu hitina trongpi lapen Padmasri award kilong abang phu Padmasri professor rongbong terang anpata lamet lamchong kachingon arapatu to labang so amai long professor rongbong terang lapen karletang longkam teron aphansi nong e pi pajir pon karletang longkam teron ki abang abajat ajok asopo arun teron si nong e deng pidun labang so anong e tangka suri kep pilu lapen momento si pi pajir pon karbidelinus apherang ke dipu pen rajiprong pi Pinyanarlo porphai isialong pen dipu pherang ke asa hemalong jakas asong pen pherang ke amai kepa labang so amai long jakas amai phu khorsing teron samsing hanse stelin ingti lapen arisang hatung chetong dun labang so amai ke padopon lake kedam tang arni ahut popili IMSC Pawan Kumarai amethang pherang ke amai ke padopon ahut bokajan ele IMLA Dr. Numal Momin Assam Governor Afan kepale akido aputak anpartak hangnat kicok ce ave lapen approve do prote wanon hukaning je pon aputak si langwot kipipong labang so aputak approve kapaklang pon pensi pherangke amai kepado pon anparta momin pen kepale akido along anti tribes anparta anti karbi pu jongdam me puta ningje pon karbiatum akhai kapre kaphan kebengke flak puta ave athe kedam tang ahut kuki akhai setami election pahai pondo lapen rengma akhai aphanta pahai pon puta ningje pon nonamat ke jakas pen ke madu aparti aphanta kasapod dunpu ave puta ningje pon patumi momen kaningje karbenglong aham phang asong atum ke tangka aphanchot lapen thangnat avilu ave dalali lapen monit akhai ave pin si songkar jap aputhak sitame lamboy samsing hanse pen pipon Lamo kipike kedam tang Kongres aphan keparen pen BJP apawar kepawan ki jakas lapen kaduk kabe songtre ki thomatum pen kacerap cetus pensi Kongres aphan keparen pen BJP kapahai sita pini ani momen laposon kaning jeki ning duglo karbenglong alok ke doan aham phang asong an pusi samsing hanse pen ning jepon lapen BJP atom article 244A apothak kaike rat atom along my meeting ke dodam ahot Hemprek mate autonomous state apothak kaning gidam verki chokche athe state assembly election a manifesto along ke autonomous state article 244 eki tokpon pe manifesto along ave puta manifesto ke akitab ottan pensi khorsing teron pen ningjepon Karbidele news report Rajib Rongpi evidence to মই পৱন কুমাৰক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল 2018 চনৰ মে মাহৰ 8 তাৰিখে অসমৰ গভৰ্ণৰলৈ লিখা তেখেতৰ চিঠি সেই চিঠিৰ কিছুমান ফ্ৰেজ কিছুমান লেংগুৱেজ তেখেতে যিটো ইউজ কৰিছে সেই ভাষা মতে তেখেত অকল ট্ৰাইবেল বিৰোধী বুলিয়েই নহয় সেইটো ক'বলৈ গ'লে কি হয় আমি যদি কম তেনেহ'লে যে আন্টি কাৰ্বি বুলিও কোৱাৰ ফল আছে সেই কথাটো আমি পৱন কুমাৰ ৰায়ক বুজাবলৈ জনাবলৈ আজি এই প্ৰেছৰ যোগে আপোনালোকৰ যোগেদি এই কথাটো আমি কৈছোঁ 2018 তেখেতে যিখন চিঠি অসমৰ গভৰ্ণৰলৈ লিখিছিল সেই চিঠিখনত কিছুমান ফ্ৰেজ কিছুমান শব্দ কিছুমান লেংগুৱেজ তেখেতে এনেকে ইউজ কৰিছে প্ৰথম কথাটো পলিটিকেল স্লেভাৰি বুলি এটা শব্দ ইউজ কৰিছে ফ্ৰেজ ইউজ কৰিছে তাৰ পিছত কৈছে দি ফিলিংছ অফ নেগলিজেন্স ষ্টেপ মাদাৰলি ট্ৰিটমেণ্ট আইছলেশ্যন ছেকেণ্ড ক্লাছ চিটিজেন আউটকাষ্ট shall be removed from the mind of the Kuki, Rengma, Naga, Garo, Dimasa, Man, Thai speaking, Khasi, Jayanti, Tiwa tribe urgently. কথাটো হল এনেকুৱা
তেখেতে কৈছে এই গোটেইবিলাক ট্ৰাইব 6 শেডিউলৰ আণ্ডাৰত অনাৰ পৰা ইয়াতে লিখা আছে all the different tribes provided in the Scheduled Tribes Amendment Act 1976 তাৰমানে most probably এইটো President Order 1976 হয় are placed below the district council with any jurisdiction and political power. Deprivation of political institution, share of powers to the different scheduled tribes, hills group in the district is equivalent to political slavery বুলি কৈছে। ৰাজনৈতিক গোলামী কৰি থাকিব লগা হৈছে বুলি কৈছে। গতিকে এইটো আমি তেতিয়াও প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াও নিন্দা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও আমি Assam Assembly nang tebok hetlo ajok Indian National Congress atum amethang asong kajephai ponjia phan MP Gaurav Gogoi helicopter pen nang sonsi sumrohang aparman vote kerekpi Pinithere po ni phai ingoira troxi army analo porphai krehini ra achitim apor malom langpher MSc constituency arlo volongkomaji higher secondary school pacho aklamalong Lakhakri sirkep Dipu ST LA constituency Congress asong pen MLA kilik along Karjabdun abangku akhai sumrohang apan tiongdung awot pen kephai ponji apan Assam Congress MP Gaurav Gogoi helicopter pen nangsonsi vote kehangpi labang so amai akhai khorsing intipensi mai chari pot lapen mai long bangsuri kep sose amulu pathum chetongdun bangso amai long alisar po aman pen ka chetongdun Assam Congress MP Gaurav Gogoi Dipu LSC candidate sumrohang mongverong ti khorsing engti Asuk teron napen Indian National Congress asong along klembang kubang piatum chetong donsi mayadi cipipon. Bangso amay ng Lakhakri sirkep Dipu ST LA constituency candidate akhai sumronghang pen kaning jepon ki kedamtang therepo ni phai troxy ani pen Bharatiya Janata Party asong along chi othusi puthot kedamtang therepo ni phai krisi ani National Congress asong along chip ogdun thulo lapen Karbenglong ke non kirang ji MLA kilik along ki pidong amir arjan ke papu pelo lasi ripak arjan si dopo lapen kaduk kabeta ripak arjan la along le nangletum anam ke sonai awot pi ignon posi akhai sumrohang pen vote kerek amailo ningjepon lapen Assam Congress MP Gaurav Gogoi pen mailong kaning jetekang laki BJP government atom Assam along riapan ningkan ho angbong ke claim pi laki kahenlo labang solong penangan kacali ariso ejang atom setami apan kedam do olu lasi non kirang ji MLA kilik along jongsi BJP akan pahai det polotang te ansose Assam along ri along kenahok ji angrin khetan lang posi MP Gaurav Gogoi ningje lapen Assam Congress MP Gaurav Gogoi pen mainong kaning jekang laki BJP government atom Assam along ri akan ningkan ho angbong ke claim pi laki kahenlo laso angbong penangan kacali ariso ejang atom setami apan kedam do olu lasi non kirang ji MLA kilik along jongsi BJP akan pahai det polote ansose Assam along ri along kenahok ji angrin khetan lang posi MP Gaurav Gogoi ningjikan lasi BJP akan vote pipera Congress asong akan ripak arjan along le nangletum anam ke sonai awot pinon posi MP Gaurav Gogoi pen vote kehang amano ningjetekan lapen Congress asong haidet lo polote Congress atom pen lak phosose voreng anghoi tipo lapen current bill sedame akijoy pensi chetholongpo microfinance bank loan kidoan atom apan sedame Congress asong atom si tu epo lapen petrol diesel gas setame anam kijum popusi vote kerek amailong MP Gaurav Gogoi ningjepon volong komaji pen karbedelino sakharangki chandrohanse আজি ভোট গ্ৰহণ হৈ আছে চাওক প্ৰথমে মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যিসকলে সুধি থাকে কি কংগ্ৰেছে একো কৰা নাই এই যে ভোট দিয়া অধিকাৰ এইটো কোনে দিছে এইটো লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচন এইটো কংগ্ৰেছৰ দিয়া আজি সেইকাৰণে আমি যে বাৰম্বাৰ কৈ থাকোঁ যে যিকোনো দলৰ চৰকাৰ হওক কংগ্ৰেছ হওক বিজেপি হওক যিকোনো মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক যদি কংগ্ৰেছলৈ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰাৰ পিছত ভোট দিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো নকৰিলেহেঁতেন আজি তাৰিখত ভাৰত দ্বিতীয় কথা হ'ল কি আজি উজনি অসমত আমাৰ 5টা গেৰেণ্টিত যথেষ্ট ভাল প্ৰভাৱ পেলাইছে বাগান শ্ৰমিক মই কথাটো কৈলোঁ নহ'লে আপুনি ঠিক আছে 5টা গেৰেণ্টি সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পেলাইছে আজি আমাৰ 365 মজুৰিয়ে হওক কা বিৰোধে যে আমাৰ ষ্টেণ্ড হওক লগতে আমাৰ 2000 টকা প্ৰতি মাহে গৃহিণীসকলক দিয়া 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইকাৰণে উজনি অসমত প্ৰতিটো চিটত আমাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে
আৰু চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। সাধাৰণ মানুহে মোৰ ওচৰত আহি আমাক ক'বলৈ কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ এবাৰ আহিব, এবাৰ চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰ। সাধাৰণ মানুহৰ মুখত পৰে কথাটো আহিব। এতিয়া সাধাৰণ মানুহে মোক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, মোৰ কথা নুশুনিলেও সাধাৰণ মানুহে যেতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত। 47 পিছত কিমান থাকিব? চাওক, মইতো আজিৰ তাৰিখত মইতো কনফিডেণ্ট, মইতো প্ৰতিটো চিটত আজি মই জিকাৰ সম্ভাৱনা মই দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে আজি ফলাফল আজি ভোটিং চলি আছে। আপোনালোকে কাইলৈ যেতিয়া গম পাব দেখাব কি কংগ্ৰেছে ভাবাতকৈ বেছি ভাল ইয়াত ফলাফল দেখাইছে। Dormali, Pini Carbidel News, Prime Time Bangala Panskan Tonikla, Cardon.